Ostalo je, ja sam već rešen da mu oduzme vojvodski čin, ali ja sam oduzeo već ima 5 godina pravo da govori kao vojvoda i ogradio se od svih njegovih postupaka. Sada dobio sam pisma od nekih mojih saradnika da mu sad u ovom času ne oduzimam vojvodski čin jer je u pitanju Kosovo. I onda oni kažu, bolje je da je on s Miloševićem sad kad se rješava pitanje Kosova, nego da je Milošević sam rješava to pitanje. A ja mislim, tu nema nikakve razlike, oni imaju zajedničku vladu, podijelili su rasporedi, ono je predsjednik, Šešelj je potpredsjednik, to se sve mjeri komunističkom vjerom i to nema ništa. Mnogi kritičari, mnoge pristalice Šešeljeve, vatrene i ozbiljne rodoljubi, ljudi koji vjeruju u Boga i vode svoj narod, razočarani u njega, davali su izjave. Jedan od njih je rekao ovako, zapuštio sam ga jer tu nema ni Srbina ni čovjeka. I ja ću mu oduzeti titulu vojvodsku jer zaista tu nema ni Srbina ni čovjeka.